Hello mundina namite hozo si limna ka hindi kinun chule tuni khu Sunday ni ahi to kilhonin happy Sunday wish ka hin bolun chule tuni khu lajing sim som sani le som ni langa din jong THUSOH chum ho phun do na anei ki taw hiti Achisa August sim gira na ki pan National Highway to a economic blockade ki bol chu Working Committee ko ki Civil Society Organization in jani chun ana do tawin hi WCKCSO hon economic blockade and bol chu Naga nam khan khat ki LAHKHOM na Foothills Naga Coordination Committee in Naga khu khan khata ko ki holam thana ana khaji wahi WCKCSO in THUSOH seina wachun FNCC ho ban bol chunga Manipur Sarkar in panala ban ahon do sa chu het pi na kinin economic blockade ki hong do ahi atiwin hi United Naga Council in Jingthei ta le lunglin ta kenga FNCC te ban bol chu tasalowa langsung kho khatleni ki phinna anagel ha jiu win jong WCKCSO in UNC chunga ki pathu apong in hi koki telam hlan hoa koi man thu nei ding ki phallo ding a hi tin WCKCSO in sarkar le namdang ho he ding in apong do win koki milham hon apha le din mundung zuya dan to ki to a ki phinna bol dinga ki gusadi ma jing ding win jong her sa na ani zuwin hi lakhat lingwang FNCC ten koki ho ki zot man lampi an khaji uchun Manipur Sarkar thaleng hon FNCC ho an ki mu piwin ban la do ding thu an sei khom piwin hi Manipur Sarkar thaleng ho le FNCC hon kinup tu na chum an nei win hi chizawa chu FNCC ten ban chu an la do wahi Food Safety Administration Kangpo pile Integrated Child Development Service ki thu khomin jani chun Awareness Program on Food Fortification Good Manufacturing Practices Good Hygienic Practice and Food Safety Licensing ahi lo le registration an chi lai na hi kin gun chu Ilai Higher Secondary School Campus Kangpo pi Ward number 7 anomina hi hichia chun Anganwadi Supervisor le ICDS Kangpo pia na tonghon panalaw na hi Kin gun chu Food Safety and Standard Authority of India noja Eat Right India campaign to keseya ki bola hi hichikin guna chun food fortification nitin ne le don hoa ta sa dinga point mo vitamin le mineral ho health ha ta sa da mo na hi lo le na no ha kun ki ven ding good manufacturing and good hygienic practice ti chu ne le sa ki sim na le ki koi na ho thing tho ta hin khoman ding food poisoning prevention ti chu ne le sa thing lo ne ja na kun the ho kun ki vending chule food safety license renew boarding dan ho ana sei khom wi na hi Jani jinglam nidan gira ki pachun koki in pi Manipur noja Department of Trade and Commerce asom thumlang ave chanading in AD0 tuibong post office koma 1D market khan kho kai lang ni kho anabol ki tovina hi hichia hin kim noya Department of Trade and Commerce lamkai ho lamkai na le nu le pa te ho jaune volunteer ho ki thuin nitin ngai cha ne la cha thil kyu ja chum japi achonom zo sia dingin manhom thei penin anazo win hi Department of Trade and Commerce kimin atupi pen chu a hi le gamsunga ne le cha ho hi hen thilkyu chum nitin ngai chat man kal hoa ku na milham tam tein angai chat ho manhlom cha amu theina dingwa hichi one day market hi abol wa hi hapta khat sunga Tuesday to Saturday ni khute nia hi boina kho se a hi lo le nampi kin gun aum ngal lo le abol jing dingwa to gun hi to hlana maban nei cha abol zom jingwa hi gamsunga nitin ngai chat kila son na red ho aki heldung zuya abangkom le aman hungsanga abangkom le aman nim chia hin thilkeu man hi ki bangjing the a hi lo ji awai sei ho enjong boina chum a hin palto pe a hi thu lamkai ho kun he da hi Jani chun Jilaizer headquarter Wife Student Association le kaite ki ho ki thu in jongla to khanghu ke jaw nein thingke chum somgup lagu wal IDP ho khotha na hom do win hi hiji thingke ho ki hop to na muna hi le sumtu phai IDP village le Borlin IDP village hi hiji thingke ki hom do ho chu amun muna ana phuto win hi hiji kin gun thu pi hi le from displacement to sustainability ti hi sumtu phai IDP village achun beneficiary in ku zakhat walle Barlam village IDP akun Chennai in kun somko wal ho hinga an hom do wina hi kin guna chun Jilaizen headquarter president
lin jalalin iche namun hoa thing no a hi lo le thing ke ne the atam thei pe na phuwa ngai cha thu sejin environment sim hoiding I khozem hoiding le thing phung le ne thei pe na thei thing atam thei pen I khole weng sim hoya ho satna hin sim pi na dinga he ta bongkin hi ki gong hi thu sejen hi ngam sunga idp cheng hon phate cha a hin vet sui che diwin tip na jong abole na hi thing ke chom ho a hi le eser boy khu le in sumi te hon a hin tu do hin amo chunga jong ki pa thu apong ina hi chele kaite ki te chunga jong aki pa na thu asise na hi jessica moi vai phe provider kaite ki in jani ho thing ke khom ho ahung khan le da gatam ta a hin sep do ding in adeisa thu asise na hi thimjil khosa uti timin gale tulzia hungal jam sopi ule naw ho umna relief ke mun ho JNV class 9 le class 11 ading simlai ho application form chu free in registration abol pi onahi hechi JNV class 9 le class 11 selection test a to thading simlai ho hi thimjil khosa uti in ngailu na le khotu na to a free a registration abol pi a hi khan khonei ta na ke tong chu simlai somli walin aphat chum pi na hi thimjil khosa uti coordinator ngampuin aseina thimjil khosa uti hi gamsunga simlai khangtha hon thimjil a khosa na diwa kisim do a hi hejtol hona kangpopi district sunga relief kema simlai hon JNV phachum na amu theina dingwa JNV form hi ke hoppi a hi relief kema hon JNV a selection amu diu hi thimjil khosa uti in a khosa pi le jinge ati na hi Janya form registration ke bol su Kangpopi district headquarters sunga IDPS ho na relief camp ho hi mabana jong bol be jom ding to gun ani juna hi chule koi hile JNV class 9 le class 11 a form akila lulai le thimjil khosa uti coordinator pa mobile number 8730982740 a contact jing the hi tin jong tu su chuna sei na hi Home Secretary Koki National Front Akun ngehna le tip na ki mon aseina chun social media hi pawdo lo te di ka ti a hin la ai ki bol be bezingin te se hon pawmo chunga thu atami ti hi ki chunga lungdanin ahom tan mem hi nan thu ha ka salhe jingi nam sunga ima hi zongleng kamo pu nen ka jo chanin inam buina kamo pu na ka to thei kham ka gel thei khama pan kala na sunga hi inam ke pal na thei a hi lo le inam mu men la sam na theza ka pan kha a hi zong le phoa hila to thim sa jing thei ka hi lo ham tua galmi ten ei bol jong hi lo kol le wain ei bol jong hi lo ei le ei sunga buina avel vela ei ki simpi hi na ka salhe jengi mi mol ka hin ka to hil ka sei khil jong umda punti kanumi a hin government khura pi do te di ei ki ti wang hi khununga namadinga aphabe se din ka gelpui ke mi mol chunga I bolu a hi ta jong le tu nung tu ban le wang koima chunga bol ta pu te tia namdam na dinga ka taw hi adi lo ophalo e ho sunga ki hil to tin ki pho to ti koima achanga phadi khacha yum pu wi sangkha jaku somko luthum gala pana ka zo khama gamle nam na ka hin to ahitan ka bol khil ka bol kha zo si hi ke dinga eilam hila pangjing a hi tunia ke umja no pha hiya matup sa di nei tiu a hi ta jongle ke umlwa na bol gu nu na to gu ru chu gamle na ma dinga phachum nam gan thei ki le do na di a hi le phanan tin a hin la gamle nam dinga phachum lo di a hi kha le ke mi mol ima ka hi pui gamle nam zala thi san lung ho le gan thei ho hung audo tho dinga hiwi I pathin le igam inam ngai lu na zala ka taw hi government khuda ki hen o ki pi do hi nga taw ti tin Home Secretary Koki National Front Akun ngehna le tip na thusu ki mu chuna sei na hi tu ni huwa dinga thusu LAHKHOM chom phon do na ei nei theu hi chen chu hi tan ti